بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mga katautay manghuran sa agama Islam, salam kasila sa kanyukata namuin di matayong hog sarta di madyaga programa sing kami di hanidaw di Islam amuyin di hatampat ini magsublikanti na hadya in mga kaguruhan magdihil patumtum hakato nyukatan panghindo sin agama Islam amuyin kiawa nila hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hapangindo sin Quran mahamulya iwan sin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, suway intiap-tiap hang katawring kato niyo ayaw magbati laul muhong sing karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta suway in sub iwan baya sing kita niyo ngon sarapat mukun magkuku sa gamayan magkukusog amoy in himinang sin pagtaat patuhan rabula namin karna biya na sinagi mga tayo mahuda ka ma Islam in kita niyo bangsa manusia on maksud dakula sin Allah Ta'ala piapan jadi kita niyo maripalaw masindon niya ini. So wayad to ingatun sin tiap pangkatawreng kato niyo bang uno to rin maksud may kita piapan jadi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na ini ni maklum mga tayo mo da agama Islam in maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala piapan jari kita hasupaya hadja magtag-ipon mon kaniya manunggali sin pag-ibadat mon kaniya amo yan in maksud sin kita di halaw man sin dunya ini nalaramod din ha mga pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta sa laggo-laggo laong ta ginisan sin ibadat patuhan rabbul alamin amuna in magtuntut ilmu magpaham sin agama mangbiyadi in muntul in pamarat saya iban pag-iman patuhan rabbul alamin labiluwa pagtauhid po Allah subhanahu wa ta'ala natanto na hadya matay mo da agama Islam di muntul in pagtag-ipon patuhan rabbul alamin di muntol in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala malaingkan suwayra lumabay ding ha ilmo amo in piyamando sin Allah ta'ala
Piya sampay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na matay mo da kami Islam biya na sinari kabalikan ko ando na sa lugay ing kita niyo halom pa kusog halom kaya ando ayaw tod kita magbati laon, ayaw magliso-liso, ayaw magpuha-puha. Mangadji kita niyo marayo sin pag-agaman na to. Hatihon na to in panghindusin agama. Hasupaya ramayan muntol kita niyo magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari na ka makagaos umalop pagkaguruhan amuin mga jiha madrasa magpuan tahon misan na kuman manayong hugkaw biya na sin mga lang ta programa sin Daud Islam amuin misan kamuyan doon halawm simbay sing kamo lang tay mahali-hali na sa kabilang kamo umukab sin lang ta programa sin Daud Islam doon ha lang ta Facebook ini magapangadji na kita di mo nakagunahan suway kaw lang ta maguntas tawid hauno ko winaybayan makarungog ko pangadjian amoy ining kaguruhan si kita niyo magtukbar sin pangadjian di hatampat mulya ini na minsan pa'y sabya di intuyo si mga kaguruhan magpasampay magnasihat magpatumto makato niyo kataan na bang isabin kita biya na sinari at tawakan biya na sinsambat agun-agun hisungit na kato in ilmo pasimudta bang mga kakaon sa natiyatak mo tayo simud talit na mabaya ukabon ba't kita makaon ato makainom bang mga pag-inom na misandan ang magpainom kayo mo bang kawri mabaya minom ato ang magpakaon kayo mo bang kawri mabaya kumaon dali na kansuan di na may ginuhaw mo biyadahan mga tayo mga daakam Islam inhantang sin pagtutod ilmo minsan biya na hay ni kusog sin pagdakwa sin mga ulama sin mga kamuriran hauna binaybayan hauna tampat yan sila nagpasampay nangihindo sin pag-agama siwod arum siwod adlaw mahapon mahinaat hauna binaybayan sa madrasa naka hatasin pamimbaran kamasid masjiran iban na biya mga social media biyasin pag hinamusing kita biyaon ini bang ingkaunan tadi mabaya tumainghog na di na kita makahampit sing karayawan amuin long ta diarah sin long ta kalagguan sin pagtuntot ilmo amo yan mga tayo muda kami Islam tenga sabi ni mga palangon ha kami Islam haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala hawak tuman yu tiyo mangadji kita niyo arapon in mawdu so nato bisarahon paliharan kagunahan sing kita niyo ingaton sarta suway na to long tagkahatihan marayaw karna in parkala ini parkala lando long tamahal ka ini suway kaingatan sin teatro pangkatoring kato niyo bang biya din kangian sin parkala ini supaya inambok din kato niyo makaanib sarta malapas ng inhawawaran niya hari maka tuligi paparkala amo hindi kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala si maudo mga tayo muda kami sa magkulang maglabi amo na in laong na biyadiin kau malapas at tawakan masalamat dahil hanifak biyadiin in hikalapas kay mo hikasalamat dahil kay mo dahil haparkala nifak amoyad tumatay muda ka may Islam in maudo
pangadyon sing kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala haabutan sin waktu long ta haruman ini. Menjadi matay muda agama Islam muna hati hunta uno in pagtakon nifaq. Uno in pagtakon nifaq. In nifaq mga tayo muda agama Islam ini sifat kakahinang dahing mga kakahinang sin manusia bangin nasabot sifat ini nifaq yaun haambok manusia in pagtawag kaniya amoy nagsisipat sin sifat nifaq pagtawagon siya munafiq in pagtawag kaniya munafiq na muna hari pa kita makad to pamawdo ta atawakan paluon sin mawdo ta hati hunta na marayaw ingat hunta uno in makna sin pagtawon nifaq sa amoy niin so na to hati hun ba't kita masalamat malappas ba't to imparkala yaon bang tamahinang ay na hinang si mga tao munafik atawakan niya sifat si mga tao munafik na bang tiap-tiap bariman mu'min patuhan Rabbul Alamin kaingatan ni maparkala ini na tanto na hadjain siya tumangkis siya ng maparkala ini sabi ni siya sin agama muna Tuhan Rabbul Alamin in nagsabot sin kangian sin pagtakon nifaq iban kangian sin mga tao munafik suway pagpaaniwan sin tiap ng katoring kato niyo in nifaq mga tayo mga agama Islam ng si mga ulama an yudhira al-insanu al-khayra amama an-nas wa yukhfi fi nafsihi ash-sharra wal fasad in pagtawon nifaq amoy in magpatampal in manusia sin karayawan haalupan sin pagkahinia manusia bangyaon haalupan sin pagkahinia nagpatampal batin siya tao marayaw himihinang sin marayaw doon hapangatod haalupan sin pagkahinia manusia magpatampal yan sin siya tao marayaw sumagawa ang si mga ulama payukhfi fi nafsihi ash-sharr wal fasad uno ka tuwi lang na tiyatapok doon hagin hawa niya in kangian iwasin kadaluhakaan niya so amo yan in pagtakon nifaq nagpatampal sing karayawan doon ha pagkahinamano siya arapon tiyatapok niya ron hagin hawa man niya in hinang niya kangian iwan sin kadaluhakaan niya kangi sin kasuddahan niya so amoy niin ding ha mga maknasin pagtawagon nifaq arapon in nagsisipat ha ini in pagtawag kanya matay mo da agama Islam amo na in taw si mga ulama siyabot sa sing Quran mahamulya iban sin Nabi sallallahu in tao nagsisipat sin sipat nifaq in pagtawag kanila munafiq uno sila munafiq naman jari miya nahan na isab si mga ulama uno lang na in maksud murad sin pagtakon munafiq long nila in munafiq humul ladina yatadaharuna bil Islam wa hum ala ghairi Islam in mga munafik long sin mga long ta kaulamaan beta diha ini long na in munafik humul ladina yatadaharuna bil Islam sila na inilong na in mga manusia yatadaharuna bil Islam nagpatampal sila sin ka Islam nila hawa nagpatampal
sin ka-Islam nila, hagwa, piyalalahil, in sila nag-aakamahakam Islam, piyalalahil nila, in sila, but in sila Muslim, wahum ala ghair Islam, sa in kasabunalan lang na, bukon bunal, but in sila sin ka-Islam, bukon bunal, but in sila Muslim, sa in sila, hagwa, sindi kung sin ka-Islam, iban bungsukon sila, Muslim, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, sifat nila. Amo ini makna si pagtawag munafik. Yaddauna annahum muslimun wa hum fil batin yakfuruna billah wa yukadzibuna ar-rasul alayhi salatu wassalam. Nagdaraawa sila, batin sila, dahil hajumlahan sin mga Muslim, hajumlahan sin mga tao, nagmamalilla patuhan Rabbul Alamin. Wahum fil batin, arapon in sila law na, banghaka batinan, yakfuruna billah. Nagkukupurtuy patuhan Rabbul Alamin. Hapangatayan nila, tiyatapok nila, ingkakupur patuhan Rabbul Alamin. Sa nagpatampalin sila Muslim, sintuwiin sila, nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, nang hihimuting Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo ini mga tao munafik pagyanon. Mga tayo mahudaa ka Islam. Sampay hakaibanan makna si munafik, dihilan makna si mga ulama. Law na kanya pagdilma na sa nag-aamurakatan. Inagisin kayo na al-munafiq law na alladhi yudhiru lin-nasi annahu min ahli al-khair wa huwa min ahli al-sharri wal-fasad. In munafiq law na amuna in manusiya nagpatampal hapag kahinyamano siya, bat kunuin siya rin ha mga tao nagmamarayaw, dahil ha mga tao marayaw, sinin siya hakasabunalan bukon tao marayaw, sa gamayan siya rin ha mga tao mangi, iban mga tao jaluhaka. Amo yan in makna si munafik, habay takato si mga ulama. Bang mo pangadjion, bastahon, hatihon, inasabot takaina dahil mga na panagnaan sampay pay karawayaon, nagaamurayaon katan, siwo da katan, in maksud niya. Hati na mga sila ini munafik, kakitaan mo hawa marayaw, sa inhalawom, bukon marayaw. Pagbahasawon sin bahasa ta inilang na, lansok hagwa, bingit halaw, matipukaw, sin mga manusya ini. So amoy ni mga tao munafik pagtakon. Dalaw si mga ulama in nifaq pagtakon, dahil ha mga sipat sa ngi-ngi, di makajarihi pagsipat si mga bariman, iban si mga Muslim sa bunal po Allah subhanahu wa ta'ala. Salta lang nila, nabahagi lang na parwang kabahagi, at tawakan duwang kaginis in pagtakon nifaq. Aun nifaq fil i'tiqad wa nifaqun fil amal. Nifaq fil i'tiqad wa nifaqun fil amal. Nifaq ha i'tiqad ha panghagad, iban sin nifaq fil amal doon ha kakahinan. Fan nifaq fil i'tiqad, arapon lang na nifaq ha i'tiqad amun ha pamarat saya, si mga ulama, an yudhira al-insanu al-islam wa yukhfi al-kufra fahada al-insanu khalidun fin nar lima jaa fil Qur'anil Karim kama qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. In nifaq fil i'tiqad amun hapamarat saya
hapangahagad. Law si mga ulama, amunalong na in mga manusya, nagpatampal in manusya, yan sing ka-Islam niya hakwa, siya tiya tapok halawm niya in kakufur patuhan Rabbul Alamin. In inilong na pahadal insan, in manusya, nagsisipat-sinsipat biha ini. Amun nifaq pili etikad, nifaq hapangahagad, yaun halawm sindaghal niya, in ini manusya inilong na bang di makapagtawbat patuhan Rabbul Alamin. In kaaunan niya deng mga manusya kumakkal siya hapinar ka jahannam. Kumakkal siya hapinar ka jahannam. Amo na ini siya butsintuhan Rabbul Alamin, Al-Quran mahamul liya, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqin, sabun nato rin mga munafik, fid darkil asfali minan nar, hadlaw akhirat, didto sila habulian, hatadas, bang mga sasakatan, atawakan sakayan. Didto sila habulian, sin apinar ka jahannam, hipabutang sintuhan Rabbul Alamin. Hinda siyo ini, mga munafik. Walan tajida lahum nasira, wayruun na kawakan mo kanila makatawang. Hati na wayroon na makatawang kanila haadlaw kana bang sila hitilakbo madto pabulian sin apinar ka jahannam. Amo na inin sipat mangi deng mga bangsa manusia. Sarap in sila ini bang mo kitaon labi ini in kangian nila deng mga tao nagsisirik, iban mga tao nagkukufur. Sabab in mga tao musrikon, iban si mga kuffar, ini kay ngatantayin sila. Lang tamang satro sin Allah subhanahu wa ta'ala, satro sin bariman. Sabihin sila kay ngatanta, wala nag-aagama Islam. Arapon in mga munafik, bangkaw bukon maayad at tawakan, wala mo kaya pahaman marayaw in mga sipat, biyay ta sinutala tungod kanila ini, in panghati mo, taiban mo. In panghati mo, tay manghud mo haagama. Sab niya magad kay mo magsambahayang. Aun magto, maghurid pa ka mo magtog. Hama ka masid-masdiran, nagaagad ka mo pakain-pakain. Maggulgol kay mo yayan. Nanamong sinpanamong mo. Magkabtangan ba sinkabtangan mo? Uy, makusog magbasa Quran, matay mo da ka Islam. Sumagawa ka sa munalan, biyata sin Allah Ta'ala. Tiyatapok nila hapangatayan nila in kakupor. Iban sindugal haaga masintuhan Rabbul Alamin. Nahangkan na lang kung kita kung mahalli, matipo kita si mga tao ini. Matipo kita sa wala kung naghali ka nila, in panghati mo, gapi mo. In panghati mo tay manghud mo, aun waktu lalapay mo pariyoruahan sila. Sa in panghati mo, batin sila, taiban mo. Panaiban mo. Lundang panon mo. Lundang karabat mo. Gapi mo. Magparindog sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno kaw tuwi, sila tuwi ini mangluluho sin agama Islam. Sila tuwi ini in mamumuhinga pa mga bariman. So hangkan na lang sin Allah ta'ala in mga munafik amun fil i'tiqad in nifaq doon kanila yaon halom sin daghal nila pangahagad nagpatampal sin ka Islam sa tiyatapok in kakupur patuhan Rabbul Alamin. Dito sila habulian sinapinar ka jahannam waliyatu billah. Amo yan in kangian matay manghuda agama Islam sin laum ta munafik fil i'tiqad. Hikarwa bahagian sin nifaq amo na in nifaq fil amal. Nifaq fil amal. Amo in nifaq hagakahinang. Nifaq hagakahinang. In nifaq hagakahinang biya na sin mga nasabot hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amoy in law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal dahil Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat Abu Hurairah inari niya nagsabda lang na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq in tanda pangilahan mo alamat pangilahan mo
sin intaw yaon munafik salasun tuin pangilahan ta. Tuin pangilahan. Biyayta si Nabi sallam in mga sifat hangkan na humalli in mga katatay manghuran amo nagugulal bar iman nag-aaga mahahama Islam amo in naggugulal bat in sila Muslim sa bunal pa Allah subhanahu wa ta'ala in ayaw sila magsipat si mga sipat ini karna biyayta sin Nabi in tu ini bang yaun haambok mano siya in kaunan niya munafik uno siya munafik sa law si mga ulama in siya munafik nifakun fil amal nifak hagakahinang bukon sa baha itikad bukon ha itikad. Into nasabot ini si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa butong tamayan insyaallah subhanahu wa ta'ala ba't kita makahali supaya kita malapas mahaunta kahapaan ta mapaanib tayong ginhawaran taring hamaparkala ini into sipat ini matay muda agama Islam bang tanahinang ini lamod din hapagtakon nifakun fil amal nifak haamal hagakahinang ini law si mga ulama amo in nifak fil amal minsan pa isablaw rin kaaunan niya law tay parkala ini di ikagawa kanya rin haagama Islam di siya makagawa rin haagama bang in nifak doon kanya kakahinang hadya bukong biya sin nifak fili itikad natanto na dyan mga tao ini bukong sila likusan ka Islam sa hagwasin ka Islam meaning mga tao ini bukon Muslim lawi-lawa bukon mu'min patuhan Rabbul Alamin hangkan nalaw sin Allah Ta'ala dito sila ha bulian sina pinarka jahannam karena bukon sila jumlahan si mga bariman bang nifak fili itikad arapon bang nifak kakahinang law si mga ulama wa in kanat la tukhriju fa'iluha min ad-din la tukhriju fa'ilaha min ad-din illa annaha kad takunu min al-asbab allati tadfa'uhu ila al-kufr fayajibu 'ala al-muslim an yahdura minha ashadd al-hadar. Law si mga ulama minsan pa isabin kaunan niya sinamun nifak fil amal di long nahikagawa hanakahinang kanya rin haagama malaingkan long na ini mahinang siya sababan amin mangdahi kanya maun pakakupuran patuhan Rabbul Alamin. Sabi tulong na wajib hatiap-tiap Muslim insuway siya humanli dahil hatusi pat ini sin paghali amuin nakalandok meaning humanli tud siya sabab na rakala bang niya na hinangdaran na ini may nang sababan mangdahi kanya pagkakufuran sarta law ta matinanggan na siya himinang kanya narapon bang siya na tinanggan na may nang nasya rin hamajumlahan sa mga tao munafik. Into nasabot si Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam law na ayatul munafik salasun in partandaan sin munafik pangilahan mo tanda alamat bat intaw yan munafik hatas tu parkala hikaisa law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam law na idha haddatha kadhaba apabila siya law na magkabtangan atawa mamissara maghilalaungan kadhaba puting lulun in kabtangan niya, in bisaran niya, puting. Mang siya magkabtangan, hakot na kaw. Kiarutan puting, magwa rin hawdo niya. Dahil harila niya. Amo yan, indeng ha mga panagnaan. Kati niya bang siya magkabtangan, in maksuddihay nilaw na, idha akhbara an umuri diniya o dunyawiya kadaba fi dhalik bang siya lang na mamayta
doon nakapaliharan pagdunya. Atawakan paliharan pag-agama, puting hajadullo ning kabtangan niya. Meaning way roon kasabunalan. So aminin sifat panagnaan. Intao yan, putingan. Kawa-kawa magkabtangan, mamisara, ana. Puting lulun. Sifat sin mga tao, munafik. Hikaruwa beta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idha wa'ada, akhlafa, bang siya jumanji, pagbaluwahon niya. Ang siya jumanji, pagbaluwahon niya. Ay idha wa'ada ahadan bisyai'in fil mustaqbal, lam yafi biwa'dihi wa lam yasduq fi qawlihi. Imaksud diha inilong na, ay bang siya long na jumanji, hapagkahin niya, uno-uno na parjanjian, hasusungon, janji niya, di niya pagtunayon in parjanjian niya. Walam yasduq fi qawlihi, damikyan, di pagtumanon in kabtangan niya. Di pagbunalo in kabtangan niya, bang siya jimanji, hapagkahin niya. Naway bihan banus, sin mga manos siya hamasa ini, nagsisipat sin mga sipat bihay ini. Di ka pang halapan bisara. Dahon mo magjanji at waro magjanji kay mo. Baluwahad jakatan. Mataod din ha mga masabihaw nini. Nagsisipat si mga sipat bihay. Namatay mo da ka maistam. Kaya wajiban kita humalli umanib. Tumangkis. At tawakan mang nakahin ng simparkali ni ando. Mga unsarapat. Insap na kaw. Hunong na ko, pagtawbat ko patuhan mo Rabbul Alamin. Sa mayta, sipat mangi inili kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piag mangi sin agama Islam, piag mangi sin Allah ta'ala, piag mangi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in mga sipat na sabutin eh. Di makajari in hambuok Muslim, atawakan mu'min patuhan Rabbul Alamin. In bang siya magkabtangan, lialamuran hajasin puting. Damik yan di makajaribang siya jumanji in baluwahon niya di niya pagtunay in parjanjian niya. Sipat sin mga tao munafik. Hikato matay mo da ka Islam. Siyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam laong na wa idha tumina khana banglaw na pag-amanatan khayanatun ni namanap. Khayanatun niya in amana. Ay idha tumina ala mali ghayrihi aw haqqihi akhadahu li nafsihi aw ahmalahu wa idha tumina ala sirri akhbara bihi nas. Law si mga ulama imaksud diha niya law na apabila siya pag-amanatan doon ha alta sinduwaing ring kaniya, ipag-amanat kaniya, ipamumus kaniya, ipataw kaniya, pajagahan kaniya, atawakan kapatut sintay manghud niya, ipag-amanat maun kaniya, akadahu li nafsihi, kawaun niya, maun pawaran niya, di siya kapag amanatan. Bulsahon niya bang mga sin. Kapatut, kawaun niya, di niya hitunay, ing kapatut sin pagkahin niya. Amoy ni matay mo kabisa. Aw ahmalahu. At tawakan pahil-pahilon niya. Bial-bialon niya. Di niya hitunay. In amanat. Pinag-amanat kanya sintay manghud niya. Amoy ni matay mo da ka may Islam. Wa idha tumina ala sirri akhbara bihin nas. Apabila pinag-amanatan siya. Sinununa parkala amoy hindi mapatut hipagwa. Pinag-amanat kanya tuan ayaw mubukisi. Ayaw pagbaytaan in parkala ini karena di ako mabaya sumuy-suy kaw sin parkala ini pagwa papagkaitamano siya hipanuy-suy niya pagkahimano siya in piag-amanat kaniya amo hindi hipapagwa papagkahin niya in laungta amoy in parkala piatapuk kaniya sintay manghud niya amo ini tu ini nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam
in habuog din hatuin ataw kan tuin yaon kaniya alamat in manusia yan in siya munafik. Sa munafik kuno, munafik nifaq fil amal, nifaq hakakahinang di siya makagawaring haagama sumagawa mahinang sababan mangdahi kaniya pagkakufuran in yadto suway aniban sintiap-tiap bariman sintiap-tiap muslim sa bunnal pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga tay manghuda agama Islam. Hamasa na to bihaon ini kimansang sarta magtataod, magbabanus in munafik deng sinbanus sin mga sila na kauna. Hajaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun munafik. Hajaman sin kasahabatan aun day sa munafik. Sa bang mamanus in munafik hamasayad to labi in banus sin munafik hamasa to bihawin. In hamasa na kauna akong di mo kaingatan. Di mo kaingatan in sifat nila tawakan in hal nila in panghati nila mga tay manghud nila haakama. Sa bula nagpatampal tuod hamasa to bihayaon bukun hat nagtapok sa pialalahil in nifaq do na pagkahin nila. Aun waktu magwa na rin hakabtangan nila sinin sila munafik sila. Amo yan matay mo daha kamay Islam. Amo pagkakabalikan ko in hamasa na to bihawon nini in long ta bukun magtatao din munafik. Minsan hamasa sing kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabaita hamasa sing kasahabatan amuin lang tanawapat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat dakuman aun din mga tabi'in dahil mga tabi'in amuin nakaabot ha kasahabatan wala nakaabot ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabaita hamasa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman diungog niya inamu kusog. Hamasa niya. Tabi'in. Dahil mga tabi'in. Diungog niya nangin doa inamuk dahil mga tabi'in yaon. Siya yaon anak sinamuk sahabat dahil sa. Amok sinamuk anak sinamuk din mga kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa wala siya nakaabot ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diungog Hudzaifah bin Yaman nangin doa inabok tay manghudyaw inagin niya Allahumma ahlikil munafiqin. Pagbalik-balikan niya Allahumma ahlikil munafiqin Allahumma ahlikil munafiqin. Ya Allah, biyakato, o Tuhan ko, usanawa jurjana, pataya, tigal lama, in katan sin mga munafik hamasa ini. Kaya ngayon yung patuhan na balamin, bang mayan mapatay na, in mga munafik. Amuyan din pangindua, sinabuk, dahil mga tabi'in, hamasa sing kasahabatan, diungog Hudzaifah radhiyallahu anhu in pangindua sin amo kusog ini hamasa nila diungog man Hudzaifah in pangindua sin amo ding mga tabi'in sin piangayo niya patuhan na bulan maman na mapatay na in mga munafik sab singi sin sifat nila ini kangian sin kakahinang nila ini so nakahuna-una inabuktay manghud ini bang mayan sampay piangayo pel tabang mayan malanggana na maubos na in mga tao munafik hamasa nila. Lang Hudzaifah radhiyallahu anhu lang na yab na akhi ya kaulang na anak sintay manghud ko maksuskab tangan niya anak sintay manghud ko sahabat ni sabi ako lang Hudzaifah
law halakal munafiqun, miyakato, bangsin Allah Ta'ala mustajabun yung pangindua mo yan. Piya ngayo mo, bang mayan, maus na mapatay yung katan munafik. Bang mustajabun sinto na bulalamin pangindua mo yan. Sakali maus na mapatay yung katan munafik, hamas hatabiyaw nini, lastawhashtum fi turukatikum min qillati salik. Lastawhashtum fi turukatikum min qillati salik. Law Hudhaifa radhiyallahu anhu mangbiakato banglong na maubos na mapatayin munafik karena amuyan piya ngayon patuhan na bulalamin bang kaya handak sin Allah Ta'ala maubos na mapatay kata ni munafik hamasa ini ingata tay manghudlaw na ingata biakato anakon anak sin tay manghud ko bang paamon ting kabtangan dihay nini ngimiin tanam mo. Biyak kau gumuaw-gawang ng simbahasa. Amuyin bangkaw manaw hakarandanan niyo. Bukod na marawin tanam mo manaw panaw. Sabab tiyo-tiyo da kumaning kabakan mo kakitaan mo mano siya miyaman na hakarandanan. Nakita ni matay manghud. Hamas ini siyang kasahabatan pa. Banglaw na mauus na mapatayin munafik, yaka onak sintay manghud, kubya simpangindua mo yan, ingatalong na, agun wayon nakakitaan mo, tao magpanawaran. Amuntag nakakitaan mo, wanus tao ipagbak mo haran, miya manaw. Bang mauso patay munafik, tiyo dakuman kabakan mo maglaway-laway karandanan. Hati na matay mo da agama Islam, bang mo biya mga pahamon, ingkab tangan ini. Way bihan banus sin munafik hamasan nila. Way bihan banus sin munafik hamasan nila. Mataod munafik. Para halyad to sila patahunan sa rayaw-rayaw. Bukom biya sin patahunan na to bihaw nini. Insirayad to, yan to sila patahunan ng sinabi, khairul kurun karni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Insarayaw patahunan ng sinabi, amo na yung patahunan ko, iban sing kasahabatan ko. Sarayaw patahunan, the best generation ng sinabi sallallahu alaihi wasallam. Amo na yung patahunan ko. Iban sing patahunan sing kasahabatan ko. So patahunan sing kasahabatan pa ini. Biyanahan banusin mga munafik hamasan nila. Sabyay ta ni hamok dahil mga anak sin kasahabatan. Hamasan niya, amoy nang hindaw biyayad to. Inari niya, banglong na maus na mapatay mga munafik, na ingata, yagaw anakon, ando, maglawag ka lang na karandanan. Sintaw maglalabay, hamok duwara kuman kawakan mo, miyaman na haran, sabay ta, bang mauwas na munafik katan, di na mataod munafik hamasayad to, hamasasin mga kasahabatan. Yayan, mga tayo muda agama Islam, na, bang hamasasin kasahabatan, biyanahan manusin munafik, biyadiin na in masanato biyaw nila. Biyadiin. Nahan ka na bang tali ingaton, in mga sifat si mga munafik na sabot diha ini, biyadin na in kalapas kato. Suway kita niyo tiyap na pangatawaring kato niyo, nagaanib, salta, mabuka, kapagtakon ni Fak. Biyasin buka, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Hawak tu kiyabay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Hudzaifah ibn al-Yaman bangisin mga munafik inin sifat ini mga tao munafik hamasaryaw nini. Kiyabay ta yan to si Rasulullah kan Hudzaifah ibn al-Yaman bangisin munafik hamasa nila hiyanggaw in Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Hiyanggaw siya sampai naasubo niya Hudzaifah mangbukon na kawa siya nalamod deng hamakyanganan sin Nabi deng hajumlahan si mga munafik.
Subhanallah. Parahal, isyurain ka ito ni hamasa ini. In makatupad sin pag-iman, laggo sin pag-iman, kabuga patuhan Rabbul Alamin, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Wayroon, din ka ito ni hamasa ini. Sabi anahan in tuyo, lugto magibadat, iban kabuga patuhan Rabbul Alamin, sin Amirul Mu'minin, Umar ibn Khattab, sa miyumuwa pa siya. Arakala, amok sa rin hama nabilang tiyanganan sin nabi, na hama munafik. Amo yan, matay mo na kami Islam. Nabanjarin ikaw. Ikaw hamasa ini. Kaunuhan inibadat na hinang mo mga kasahabatan sin nabi. Bang Umar ibn Khattab mabuga hanifak inikaw pangasubo. Mabuga tabaha ka hanifak atawakan uyumon pakatawahon. Bang yaon kanin sifat sin mga tao na bilang ng mga munafik. Sa mga sabihaw nini matay muda ka Islam. Di magparuli in nagugulal Muslim bang makapamuting hatay manghud niya katawahon pa. Magliki-liki pa sin kuyag sin nakapangak karatay manghud niya. Sin wala niya natunay in parjan diyan hatay manghud niya. Sin wala niya natunay in amanat kana sintay manghud niya. Kuyagan pa, kuran pa, manuisoy pa. Sinifak na hinang niya. Kumanli kita matay muda ka Islam. Parkala makabuka ini. Suway tun halian sintiyat pang katawran kato niyo. Sabi mga manusia ini, hadyaw na si mga munafik, di ini kabayaan sin Allah Ta'ala. Karuruwalan sin to Rabbul Alamin, kaastulan, kabungsihan, mumulka sin Tuhan Rabbul Alamin. Umali kita niyo, matay muda ka Islam. Sa bangkaw na biyak, sa nagputing, matinang ganakaw, na wayro na kabtangan mo, mang di ka lamurang puting na hadya. Iyadan billah. Amo yan, matay muda ka Islam. Hindi nga mga kapatumtum ko kato niyo kataan. Muna mo naging hawawaran ko, kaya tumtuman ko. Ando, tumangkis kita niyo. Umali kita niyo parkala. Nagkasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga alamat si mga taong munafik. Huon sa di na kita niyo makad to papagtagon nifaq fil i'tiqad amun nifaq hapangahagad. Sabihin kita niyo katan alhamdulillah na gawgot nangangahagad katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gawgot day sab nangangahagad sin agama naog din hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin salta amurin agama tatay maunsin Allah Ta'ala amurin agama Islam. Alhamdulillah nagtudi na ma-question katan si mga bariman hamasa ini bihayad to initikad. Alhamdulillah. Sa tungod pa nifaq fil amal, nifaq hakakahinang mataod kaya pipigsikan sin parkala ini hama muslimen hama sabihaw nini. Kabalikan, kumatay mo da ka Islam. Ika-isa, bang magkabtangan puting, bang jumanji, baluwah, mang pagamanatan, kaya natin ni pagamanat. Inikatan ng sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat sin mga tao munafik, nifakun fil amal. Kabalikan ko, minsan pa, di ko makagawa rin haarama, sumagawa, mahinangin sa baban, hikatuligi mo, maun paparkala kakupuran patuhan Rabbul Alamin. Umali kita ni maparahapis sa maparkala ini dahil mga nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain to nasabot ito kaina damikyan matay manghudaa ka Islam lamud dahil mga nifaq mabilang munafik supaya ito makahali tumtumun na to biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam hatungod pagsambahayang hatungod pagsambahayang. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in sifat sin mga tao munafik. Biyadiin. In mga munafik, bukod ni magsambahayang. Tuan, magsasambahayang. Sa biyadiin hantang nila magsambahayang. Biyayta sin Allah ta'ala. In mga munafik, innal munafiqin, biyayta sin Allah ta'ala,
idza qamu ila sala, bang sila tumindog magsambahayang, qamu kusala, tumindog, tumunay sin sambahayang, kusala, nagdarasin kaliso. Wayroon sub, iban baya, halong pangatayan, tumindog, tumunay sindakan sa Allah Ta'ala. Bang inmano siya yan, tumunay sin sambahayang, bukun kog iban baya sin pangatayan niya. Sa nagdarasin pagliyaro niya, nagdarasin kaliso niya, karay parahan na kuman tumunay, kung saan to ang biyad to, ha? Sumambahayang isab sa karay parahan. Akon mag-ilod, mangbukon naman lang na. Yari ako hakauman sin mga tao mag-iibadat, at tawa, kaya ingatan sin tawat, anak ako'y kuwan biha ini. Akon sa inili ko'y katunayin, sambahayan lima waktu ini. Ang biyad tayo mangon. Na mga munapik sin Allah Ta'ala, bang sila tumunog bagsambahayang, oo, tuminday. Timindog sin sambahayang sa nagdarasin kaliso. So, ikaw na tayo manghuda ka maistam. Inmad, kita sin ginhawaparan. Bang in kaaunan mo, maliso kaw, tumunay sin sambahayang, hoon timutunay kaw sa nagdarasin kaliso. Ando, tuhanin na mayta. Allah subhanahu wa ta'ala nagbanggaw sin Quran, inyan, sambahayang sin mga tao, munafik. Yuraunan nas, magpakita kita hamano siya. Bukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maluman na pagkahin niya, hanggang magsambahayang. Maluman, anak ako lang nahikuan, kakilahan ni maas ko. Mangbukun hadjalong na ba't inama ko biya ini? Nabiyan niya. Ataw yaon siya haray sin masjid, tabi ayaw. Ataw yaon hapang daig sin mga tao, nag-aagama. Hanggang na magsambahayang isab. Sa maningod-singod, nagdarasin kaliso, bukun karna, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Wala yadkuruna Allah illa kalila, wairun na panumtum nila patuh na bulal maningkan, lasaman yu'ti udah. Demikian lamod dengan mga tao, munafik. Sumabaya kau malapas, dengan manghinang ini ando, tibut kau, tilusa kau, sarta yaunin subi ban bayakmu. Ibog, hakaridaan sin Allah Ta'ala, ibog, hapahala, hipagtukbal sin Allah Ta'ala hay ng ibadat, patuhan Rabbul Alamin. Bukon nagdarasing kaliso. Amo yan, matay muda ka maisna. Supaya kita madapas, dahil hasipat si mga tao, nagdarasin nifaq, at tawakan mga tao, munafik, hapangatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, hinapusan matay muda ka Islam, beta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sipat si mga tao munafik. Supaya kita malapas din ini. Makaanib, mangtahihinang, pat kita makapagtawat po Rabbul Alamin. Pidahon tayo nga kahinang ta. Beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laum niya, askalus salati alal munafik. Sa bugat-bugat na sambahayang hama munafik. Sa bugat-bugat na sambahayang hitindog si mga munafik, al-isya wal fajar. Amo rin sambahayang isya, iban sambahayang fajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namayta sa bugat-bugat sambahayang amuin mahunit tulitunay si mga munafik, amunain sambahayang isya, iban sambahayang fajar, di nila ini matunay barjamaah masjid. Mabugat kanila. Mabugat kanila, tuan. Nabi na mayta, bangkaw kiabugatan tumunay sambahayang barjamaah, labi luwa sambahayang isya, iban sambahayang fajar. Ando. Bukun ako'y namayta. Rasul sallallahu alaihi wasallam namayta. Sa bugat-bugat sambahayang ha mga tao munafik. Di nila matunay barjamaah. Sa altah masjid amunain mga tao maliso sumambahayang sambahayang isya, iban sambahayang fajar. Amo yan, mga tayo manguda ka mga Islam, dahil mga nasabot kato, sinakamata, maksud sing kamiri haini mo na muna, patumto maging hawaran na mo. Lapayin kita niyong katan, apabila, aun na yung mga hinang,
nasabot ka ina di majato kato niyo ando pagtawatan ta po Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita karidaan sinto rabbul alamin sarta makapuklas iban malappas daing hamanga nasabot amuin munafik atawa kan nifaq parkala di kababayan sin Allah ta'ala murah-murahan matay muda ka ma-Islam hari pa ako makalong tapamaid kaniyo mangayo ako kamaapan ha kato nyo katan amuin timatayng hug sin programa ini bang oni ha kabtangan sin ako nakakasla atawa kan wala nakaamo in kabtangan ko arakala kimugdan atawa kan simulang hapamando sin akama ando inadto pagtawatan ko po Allah subhanahu wa ta'ala arapon mang kabtangan ko nagmuwafik iban sin pamando sin Quran mahamulya iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo yadto in bagbukan nato sarta ang gautaan nato murah-murahan karidaan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ta'ala pagbalikan na kuman ha long talingkod ta balik biasin duman long taini dum salasa mahapon sinisnin kaluramanin kami insyaallah subhanahu wa ta'ala long ta makarin pangadyan magbalik lang iban baya sin Allah subhanahu wa ta'ala mamaid na kami halapal kasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.